Kita pun nak try minum ice egg coffee di salah satu cafe tertua di bandar Hanoi yang menjual egg coffee, tapi kali ni Akidah ambil ice. So ice dia ada yang ice egg coffee, dia ada seketul ice macam ni, so kita kena kacau lah egg coffee Ni creamy macam buttercream latte, macam buttercream kan. Dia tak ada rasa telur tu. Ini baru campur kopi lah. Chicken baru ya. Chicken baru campur kopi. Sedap. Tak rasa telur langsung. So kalau Akidah hot ataupun ice, Akidah prefer ice lah. Okay.